Ring bini dia kenapa nak boleh selakik beda tak gigi dah kak. Selakik tak ada mun kedung akan ada. Bagi ketibi akan ada. Onggu kan. Ntar dia emak kak. Ntar ka mate mor ta jelek ki na ki apa nak kana autang bes saya kocak ibu jer beri sampai saya biko itan kula apa jentar cerita ibu jer. Mangkat selakik ntar nak ki utang. Si bini ibu di sampai asapuan ketibi. Maka asapuan ngocak dek mana pot colok cak dek ke bala biko. Suruh jak mau utang. Pelak yang ni serbeli bae. Kapan setes susah aku tak apa ikut uang. Pos apa ikan dai. Iki dah bangki. Apa? Mun mantan anyar makin lagi hadrana lain. Kau mantan anyar sarung anyar pokol peto mate temar. Hilang bagi pengajian ada mantan. Kau mantan laju sampai laju. Make abda pakun tak pa dikata apa ngocon lagu kia mantan anyar cok tanya aki seneng ben bunga kapiaki leku ki laku cekegi pagi obu baca ilmi ngami. Ya pakai saya laju pada di lagu lagi ya kan. Mun mantan laju cek pada aki seneng ben bunga pon jarang mangki leku ki laku cek di budi selake ngamuk tak nemu kopi. Macam-macam. Cak gula bersama terkadang keng rokok dekat elang. Tak keliru tanya ke si bini. Bulan rokok. Apuh, selake ngucak telur kecap si bini. Telur jus tambu sekali. Keng tanya rokok, dem merokok oleh tak masih dinak dia. Pola keng kaki ngalemi tak ada cak gelak bodoh. Jak kaki kak, cak dengan rokok dekatnya kak. Kok pikir apa? Kok jarang bini mengicam kalau ngicam korek ketak ngicam rokok kerena kak. Ting bini cuma keng tak repot di marakora di masapuan di masiki atan di masiki bakomba di masiki rakora di masiki anan. Cak kroking rokok dia kena kini. Kok mun sarti keng tak melak kaki dibikin aja. Reng laki kroking mikir colong toto kota ngokos kerena kak kaki rokok surya jangan bulu belas sebu cuma kebeli cukup benih kalau colong kaki makin bulu kaki terus sakit kok. Cak kopak kaki saya cangkok bu tempat garing apa dina dia haram ku tinggal tanya ini ingin delek nyampit ingin dan apa kak mun ini ingin ya kacung ngiding arah apa yang gelak sampean are anang dua deh kan bila lebih cepon kiai gelak tempat malam Jumat bang gitu lagi malam Jumat dia jangan nak santri pada bi mati orang kafir betong ngono mun sekali mun dua kali terus bak polo orang kafir mati mun kena itu lo kali 210 mun kena bak kali benih karo orang kafir si mati mikir si laki kelenger kae yang kicupong mantan anyar kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa alladhi ahalla an-nikaha wa harrama as-sifah. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Ulama'una al-a'izza wa masyaikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru,
secara khusus ajunan Subolja Kiai Haji Misbahul Munir As-Sa'ari LC dari Pondok Pesantren Kebun Baru Sesagat Abdi Na'amul Ja'aki. Tak galib ajunan Subolja Kiai Haji Mujib Bukhari pengasuh Pondok Pesantren Cahaya Baru juga sangat beten kaulah hormati. Ajunan Subolja Kiai Haji Dafiq Khalil dari Pondok Pesantren Sekar Anum. Ajunan Kiai Abdul Latif Jamil dari Pondok Pesantren Mambaul Ulum. Ajunan Kiai Abdus Somad Ali Makki dari Pondok Pesantren Karang Baru. Terjukan tak galib ajunan Kiai Arif Ron Abdullah Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Ghazali. Benda seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak uning dak asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takdim dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh secara istimewa pemangku desa Tebul Timur beserta jajaran perangkat-perangkat desa pon ben sateja hadirin hadirat muslimin dan muslimat sehadir kesempatan mangkin secara istimewa sahibud da'wah wa sahibul manzil sahibul farah was surur iki kadinto Bapak Matrawi sareng Ibu Musammah. Sekesempatan malam mangkin masepo putraipun antara Al Ustadz Ferdi kelaban Ustadzania nireng kaula ben ajunan kesempatan mangkin sami-sami nyumpeng doa barokah dek kamantan sekadua karena itu buaki di ulama majtama'a rajulun min ummati Muhammadin hatta arba'ina illa kana fihi waliya. Ketika bedah perpangkian pas akompol kak dinto depak sampai ke 40 orang maka setiap dari Pak Polo kak dinto beda seeyang kak tetiwan di sementara selama apolong. Maka na perlu acara mantan kak dinto ngunceng tatang ke merabu belah amirami karena saya kepenting tidak boleh kecuali doa dari ajunan. Tori doaki mantan sekedua sareng Allah berdeti juduan sesai etunya saya sampai ke akhirat amin Allahumma. Sambil lalu kaula ben ajunan asyukur dak ke Allah. Malam semangkin kalaban tanpa beda alangan kalaban keberadaan sehat tersempat kasarengan kalaban terang sampurnah acara akati se ya Rab saya ketero kalaban sahibud dakwah semoga kesampurnaan malam mangkin kak dinto tetia tanda bahwa mantan sekadua sareng Allah juga dia mantan sesampurnah akati dabu ulama ma asyraqat bidayatuh asyraqat nihayatuh. Ketika dari ada kadin tu ampun sampurna insyaallah kebingkeng tanda bekal sampurna. Allahumma salawat ben salam oketepe dek jungjungan Gusti kaula sareng ajunan Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto ampun abek ta kaula ajunan dari peteng puduh iki bekate rang ilmu. Ben Kanjeng Nabi kak dinto merupakan contoh sepaling sampurna katina pacarana membina kehidupan rumah tangga yang menuju sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Semoga sehadir kenging syafaat Gusti Kanjeng Nabi terjugan mantan sekadua bisa aninda keluarga Gusti Kanjeng Nabi amin Allahumma. Kula bak tak pati salpa ingat sing cek raja na katujuan dia. Itu mau beli ketujuan ngani kenik bini iksid begitu. Ada biasa na gula mon pengajian mantan neka ketujuan mantan na gula beli ketujuan yang ngoni aki kemalau itu biasa. Tapi makin alhamdulillah gula bagi ketibi amantanan iki. Awalnya aku tak 10 juta bagi ngani kan. Tapi datu magi sampai koletung deki pok mun saya ketujuan 10 juta ni gula. Siap sampai koletung. Bocok cuma cemun mantan ni kol 12 ko tumare kan. Paling malam mun mantan ni pengajian kol 12 mun ikhtibar imtihan sobu tak apa-apa. Keng mun mantan kol 12 pengajian ko tuma arapa kol 12 ni kebekto na jarum lanceng numpak ke jarum panda. Kol 12 nggih. Ni pahala meretok bener dong. Cak akan dejam gini.
Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'ashiruhunna bil ma'ruf. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ashiru ngapolo ngasampian kapi orang lake hunna dek karaji haji na sampian dek kabinih bini na sampian bil ma'ruf kalaben sae reng lake sampian wajib ngapolong nyai nak raji nak ikapolong kalaben sae. Ayat kak dinto khitab pada kau orang laki wajib bagus dak kau orang bini. Cuman cek pun nak kena santre asiru nikah norok wazan fa'alah yufailu yang mempunyai faidah lil musyarakah. Napa artinya musyarakah? Kampulan kalimat qatalah Zaidun Amron beni Zaid matina Umar tapi Zaid matina Umar matina Zaid patang matina nikah. Teti asiru ni kakito pakareng lake karena kalimat dengan kui asiru dorok wazan fa'alah beni comaring lake si wajib bagus kareng bini reng bini pada wajib bagus dak kau reng lah dan nikah ya pun ulama makanya seesoro orang lake tapi artinya beni cuma lake bini pada wajib bagus makanya kang kui asiru. Bapak ibu hadirin saya muljaki Allah sehingga dari ayat kak dinto nunjuk-aki orang lake wajib bagus dak kasih bini orang bini adik kewajiban bagus dak orang laki. Pasera contohna, banyak mun dalam Islam ni kebanyak contohna orang laki bagus, napa boleh entar dak Gusti Kanjeng Nabi. Sahabat saos luar biasa. Ada sahabat Rasulullah yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Sering tan kula ngabala Sayyidina Umar kak dinto paling kereng manusia. Cak kudu keng reng kafir. Setan ni katakok ke Sayyidina Umar. Kanjing Nabi hijrah dak ka Taibah dak ka Yasrib dak ka Madinah tek ngitek takoi pangki orang kafir kalekuna Sidina Umar oning cak Kanjing Nabi hijrah tek ngitek kalekuna Sidina Umar pah ngunceng reng kafir Kanjing Nabi tek ngitek Sidina Umar ngunceng pah kakak reng kafir yonceng isoro kakak bekapi apolong kafir reng kafir kakak ketika apolong Sidina Umar pah pidatu ya maksarul Quraisy wahai deden kot Quraisy areh Umar bin Khattab leku hijrah nurut Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah. Siapa sececek keterongal tu ada di petena. Siapa setero bidina tetiranda. Ben siapa sengarep anang tetijatem. Amba Umar edim ma'abai berempa abai. Reng kafir jahiliyah maki buka mikir kia. Anu apa ngamba penyakit. Boleh jelas musibah ni. Lah Sayyidina Umar ni kan orang paling kereng paling tegas. Cuman Sayyidina Umar ni kakerengan luar biasa, tegas luar biasa, kapita kong luar biasa, keng mun karajina. Sayyidina Umar ni tak toman kasar, tak toman andi bahasa sekeras. Buktena ketika Sayyidina Umar teti Amirul Mukminin, teti presiden, Kanjeng Nabi wafat, diganti Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar songkan akhirat sedah. Kente serang Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar teti presiden, beda sahabat Sayyidina Umar nyamana Abi Dzarrin Al-Ghifari. Abi Dzarrin Al-Ghifari kak dinto andi bini na celeper. Ketireng bini celeper ni ke bini cuma mangkin lembok le bodoh. Maka namun sampai andi bini celeper syukuri. Mak le setrum tanya banyak abi. TV pate si bini suruh ngocak jambu sekali le kok. Cak gelak pun. Tapi punten kak, untung ring bini banyak kada ni kau untung. Arapa? Gara-gara ring bini nikah banyak kada, ring bini nikah tak ikendai penyakit. Ongguan, tekku bisa panik kanto kak. Saya ahli kek sakit ni kering laki apa ring bini? Ring laki, tekku kanto. Saya mati keada ni kering laki apa ring bini? Ring laki, ajua. Salah tak sakit pun lempung. Tekku bunanya. Ku tak buk tebok kapiunya. Tekku mun saya tanya dia kemana beri selepok. Saya baca makin sini kumik kepak. Apa? Reng bini nikah kalau tak ikendai penyakit, pulan banyak kan degelu.
benih keng takut penyakit lah. Ternyata pusat penyakit ni kasarap. Reng bini ni kamu nemu pegel ki laku kikir. Mun nemu pegel rek narik tak ambu sampai maurib. Reng laki lain, mun pegel ki laku, tahan ni jaga dia tak cak ngocak dengan dengga. Sampai ke lemah-lem sepegel kita beres, tembung boleh bisi bini. Kalau banyak nyereng sengobung dia. Arapa, tembung ngetok. Sing malam ada ya araka ke si bini pah melkoduk temor. Raga boleh pah napang le kapan napang ku tak pah kera. Tak ninglik beli. Cak gelak kak sampo dia repok. Haram kapan kedua oleh napang tak ninglik beli umat. Selakek kera depa napang tanggung abini berkah ibu lambok iko. Reng bini pegel mangken kikir mangken pegel laku kikir ki laku mangkana sarap pani kegenteng tak tuman tepani penyakit ada pikiran cekak reng lake tak tuman eka kando mangkana titi beban ke pikiran coba bisa sampean tengali seandi penyakit darah tinggi ki umur mabe pasti reng lake andi penyakit kencing manis kencing pakak kencing celok kencing ngacen juga lake bini melarat arapa reng bini ini kebanyakan de gara-gara banyakan de akhirah pegel mare reng bini ini kenapa boleh selake beda tak kira kak selake tak ada mun kedua akan de mungkin ketibi akan de ongguan ntar dia emak kak ntar kamate mor ta jelek ki apa nak kana autang bes saya kocak ibu jere bodi sampai saya biko etan kula apa jentar cetak ibu jer mangkat selake entar nak utang si bini ibu di sampai asapuan ketibi maka asapuan ngocak dek remah no pot colok cak dek kebala biko suruh cak mau utang balik yang neser beri bayi kapan setes susah aku tak apa ikat uang pos apa ikan dai ada maki corona buru mun kajua kan beri saya penyakit mun sesake banyak yang mun semat lagi kapi di beri kan haram mun si bini rang takut maki corona mun kajua ayo makanya untung banyak debu sampean buk tak dari penyakit makanya gendeki maki ketibi lah akan dedok bu cak bitabit 2000 tadi sampean cang ni bini cak unceng kia bahaya aja kok Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad pon saya ulangi jadi Sayyidina Umar orang yang paling keras nih kalau situng bektoh Abi Darin Al-Ghifari andi bini rajin kikir melolok Abi Darin ini kemikir dak remah pikirna Sayyidina Umar kan make setan tako tang bini kikir tok ke tang bini elaporaki ke Sayyidina Umar mak lebi Sayyidina Umar tang bini kikiri tang bini dekikan tako kapan tang bini tako ambu si kikir kangko akhirnya entar Abi Darin dak kata lemah Sayyidina Umar depak kata lemak tok assalamualaikum tak jawab kedi ngaki ternyata dalam Sayyidina Umar tempo na ikikiri bini nah aba ala pura-pulan bini kikir tok depak karo mana Sayyidina Umar ikikiri bini na tak ala ben sakale Abi Darin pah macocong buru kebun lau lah jauh bi sahabat pahai panggil Abi Darin etikani Amirul Mukminin pahentar boleh kaki dak nak gela Abi Darin bala ya Amirul Mukminin engki kak kanto perlu apa rencana gula minta tolong Sayyidina Umar minta tolong apa ni bini eroma kikir tok sampean kan make setan tako cang gula napa boleh bini gula cung takoan terus cang tibing gula minta tolong bini gula kikiraki kan tako ke sampean kapan tako mak le ambu sikir ka gula mangkana ya kir-pikir burung saya minta tolong apa bejak sampean kikiri bini napa tak alab ku tak pada ban kula sampean lah ni kasih Sayyidina Umar kak keras tegas keng mun karaji tak toman tugaan tak toman andi bahasa kasar pah mesan Sayyidina Umar Abadarin reng bini dia mun karo banyak ocak ti najak sampai belis kalaban ocak Abadarin hiya qad waladat auladi tang bini sing ngecina kita anak senyak banyak tang bini sing ngandung sangang bulan tang bini serembi tang bini senyosoi anak reng bini jelakona banyak ben sarah tak buambu Abadarin reng bini jelakona seatana seaba komba seareng kesan seasapuan senyosoi anak reng bini je alako maki beda eroma tak ambu sekali reng bini je eroma alako mulai cekena tedung sampai tedung kole alako to tedung ngaki kelakoh bi kakek artena Sayyidina Umar keras tegas tapi ke perkara bener atina abuka atina lemes Sayyidina Umar sehingga terkenal Sayyidina Umar kak dito termasuk reng laki sesaye kekeluargana padahal kak mun nggak bisa kita yang kana Sayyidina Umar reng bini ni kenapa boleh sampai kikir tak sekesap penting lagi mare tapi punten anapa karena Sayyidina Umar meskipun keras
kak dinto ka keras na yang kui kalaban saya cuma ka orang kafir mun ka keluarga punten Sidina Umar tak keras semoga sifat-sifat kati Sidina Umar kak dinto bisa eten debi kaula ajunan terutama ada kemantan laki mungkin Mas Ferdi semoga bisa nindah Sayyidina Umar di abad 2021 amin Allahumma artena pada si bini tempo na kikir kila nang kedingak kika pada si rajin sampean kikir lah bah niat mustami sampean pada sampean lah tak kuat kedingak kika rajin si kikir ngan le ka matemur ka ngan le ke Jutimur ngan le ke Cilau lupa ke Cilau pahitil pun si bini kurang ngajar papan takai orang ngucak kita mereka kenyimpa cung gempangan mun kikir di HP aja kak HP na angka bi sampean sabe jauh na pasti na kok rokokan oleh setengah jam bakal nolak gak megak beli pole kuah mak lela ngapuk si bini si ngocak abah mungkin ngelaban kak mungkin sampai kiamat kurang 2 hari tak kira menang kak tak kira menang cak selaki ngocak tolong kecap si bini tolong jus tambu sekali benih sampian buk benih sampian orang ayo mun sampian orang betul kok yang mbak mulai kan tikal orang bini nikah mun kadung pegel nikah pada bi radio rosak mun radio rosak sama lambak nikah gula ki nyapok tahun sangat-sangat beda radio ni kemun kadung rosak pate ini kata mate pakai ini sajian raja pakai ini ambur apa le todus kata tangkel tanya torat todus ya tidak leket apa suruh kini sajian yang na derem pacarana lah torod dekipan batren tade le gemet je gini bangki orot kak makanya gula makai compok jarang ngalaban kena bini mereka bini keng tako kak gula malai mangken pahnik bini nada na tengki bon tori teh ngalir goreng iki pokok mun berde selebet teh ngalir goreng nampak boleh sampean tak ninggal aja makai gula nak kena toleh sini niki boleh lebet boleh ambu kan dia sponsor kak iki makai film ke semunduk sponsor kan tak anyaba tengki kan tak tak lebur munduk sponsor lah depak gendim magi furu kak lupa abuh pas tapok kok bocah macam pas tapok kok butuh kayak dia paharaga iki masih yang raga ti kelem kalem ru thank kak kula kayak jompo mun bini nek ibu le pak nadan tengki ambu tak terus aki kula kak ibu le leku malai teki boleh nadana ambu terus aki du malam kak bini keng tako jak gula ring lake kak na beng aman deki kol 2 debak ke rumah di tengah pengajian cek futua tak raja lako kan haram ku tinggal tanya ini ingit dele nyampit ingit dan apa kak mun ini ingit ya kacung ngiding arah apa yang gelak sampean kan are anang 2 deh kan biar lebih cek pun kiai gelak tepak malam Jumat bang gitu lagi anda jangan nak kanak santri pada bi mati orang kafir betong wondo mun sekali wondo kali terus bak polo orang kafir mati mun kena itu lo kali 210 mun kena ibak kali benih karo orang kafir si mati mikir si laki kelenger kai yang kijupong mantan anyar kak makanya mun benih mantan anyar tak akan dengar nih ke gula balik ikhtibar akan dia turunan Allahumma sholli ala Muhammad pramila kak dinto kita doakan Mas Ferdi semoga sareng Allah petetia orang seate na kak dinto saya soleh bisa nyinti akhlak Gusti Kanjeng Nabi akhlak sahabat Gusti Kanjeng Nabi di lembar keluarga amin Allahumma lalu ada juga seorang perempuan solihah beliau ini sampai terkenal benih coma bumi bahkan terkenal sampai di langit bahkan beliau ini adalah salah satu perempuan yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahabat saya terkenal masuk surga jamin surga mulai ki oding ni ke bede sapolo yang disebut dengan al-mubasysyirina bil jannah tapi keseluruhan cepon ulama ni kebanyak malah semasyhur ni ke sampai depak ka 30 orang salah satu dari 30 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah salah satunya seorang perempuan pasera beliau adalah ibu Anas bin Malik pasera Anas bin Malik
Anas bin Malik kak din to kabulana Gusti Kanjing Nabi, tokang pruseena ontah ceurna Gusti Kanjing Nabi, tokang ngibana berenga Gusti Kanjing Nabi. Anas bin Malik ini putra dari seorang perempuan hebat, pasera Ummu Sulaim. Ummu Sulaim kak din to nyama aslinah Rumaiso binta Milhan, andi lakeh nyamana Abtullah. Nika ring bini luar biasa, ring bini setaat luar biasa ka selake, tak toman andi bahasa kasar ka selake, bahkan selake bude luar Ummu Sulaim tak toman keluaran, selake tak dateng aja gepeten bude compok, ban selake iki babi Gusti Kanjing Nabi abulanan amingguan iki ba perang, tak ada perasaan asero make sakoni saking sabere Ummu selake ini iki ba perang bi Kanjing Nabi. Punten Ummu Sulaim sepenting dalam perjuangan Allah perang lah perang mate syahid fi sabilillah tak kira bekeran bangun tempat ke bini kula ben sampean pai ki bekah Palestina macam serongi belain dah boy iki na bangki tahu saking pai ki perang antara mate benodi ke Malaysia bulan 4 tahun tak boleh telepon bila mulia kak Arab boleh abu nak cenu-cenan boleh Arab boleh ya mun kaki ki abid semulia sabana lokian sebebe bojo panca agina ka orang Sabah buat tempat kering apa dina dia jangan selaki apa mundanya leti ini kok mau dia bawa kok lah Ummu Sulaim ni kapunten luar biasa situng bakta bapak ibu hadirin yang namanya Rumaiso binta Milhan kak dintok gelak tepak ke hari Kemis contoh mangken malam Jumat gela hari Kemis ni ka potrana ku tak paha tinggal umur kak potrana kini tinggal umur sementara rakan Abatul Hakak dintok eki babi Kanjing Nabi perang rencana selaki ni kada tengah deki malam Jumat ada tengah mangkin siang hari Kemis potrana tinggal umur saking dari bagus Rumaiso binta Milhan potra ni ka wafat ku tak pah elatini tibi pandi mari pandi puntuk ben labun pote mari puntuk labun pote pai sabe idum kamera anapa takok selake dateng ka badan lesok ate na ngecit polan anak ang mate titi selake Rabu ni kagu meso ni seakan-akan tak kacobaan padahal potrana si wafat ni misem nyambut selake Rabu kak kijak saking kui bahasa tepul timur ngiring masuk tanya aki bi Abtullah de manang lek mi tade jak biasa nampo ngambek boy tak usah kira pikiran kak potrana sampean istirahat tempat saya paling saya masuk saya nyama Rumaiso sareng Abtullah depak ke dalam Abtullah kak dintoy paling ki sareng Rumaiso pah paling deeren nika ai ngaka anika deeren naga ngiring yatore sampean takut lapar ngiring yatore deer deer sareng Abtullah salah tadi deer Rumaiso ni kebah mataber sampean ring abid tak asarin ni kak dintok menabi beda hajat dan kula kak pola niat asarin benten kula mangken ki ya cek asarin bi si bini ni asarin Abtullah bin Rumaiso salah tadi nak asarin pah ngucak keleben alus nyama Rumaiso kak umpama beda situng orang rok matorok dek kaula sampian ternyata si patorok ni kebi orang apa ikalak boleh katina apa cek epon sampian kita apa-apa lek cek Jakarta noroan di kay ngalak patorokan sampian pasabar kak ki pa ikhlas Allah matorok potra dek kaula ben sampian potra ni keng patorokan Gusti Allah tak noroan di arab pale rok patorokan potra kak dinto bi Allah pon tut boleh samangken kak maksud tale potra kula ben sampian segi kene ampun tinggal dunya bayangkan pada ergeluh ya cek asarin geluh takut selakit tengerjet kula ben sampian ngaleleng si bini Roma ben anang pah anang tebak pak teku sampian hapin 16 panggilan tak terjawab cek mole ontal marin aja eki na bangki macam cek kula ben sampean terkadang keng rokok dek elang tak kelero atanya ke si bini bulan rokok apuh selakit ngucak telo kecap si bini telo jus tak ambu sakale kaya ngatanya rokok dan merokok oleh tak masih edina dia pola keng kaki ngalemik tadi cak gelak bodoh jak kaki kak cak dengan rokok dekatnya kak kok pikir apa kok jarang bini mengicam kalau ngicam korek ketak ngicam rokok kerena kak ting bini jebani tak repot di marakora di masapuan di masiki atan di masiki bakomba di masiki rakora di masiki anan cak keroking rokok dekatnya kini kok mun sertibi keng tak melak kaki jibikin aja reng laki kerokin mikir colong toto kota ngokos kerena kak kaki rokok surya jangan bulu belas sebu cuman kebeli cukup bini kalau colong kaki makin bulu kaki terus sakiyai kok cak kopak kaki saya jangkok bu tempat garing apa dina dia tambu sekali cak kerotannya rokok le ketika depak kok penting barengan pada beda tak lebih pada tak ada tak tahu kuat
Benih sampian buk, meni tepul tak ada. Sebanyak ni keneng Indonesia kah? Waduh mung Indonesia keneng naring bini dia ya. Mun kan to ta. Ada tak kok yang mbak mole nang kok dek ya. Nek punten putra na wafat bi Umaysah bin Milhan ya Allah. Tak ega bela tak kok selake ngecit. Sani kering bini saya buk. Sampian mun selake dateng leso jo pegel apa? Cermet apa? Tahan geluh. Selake dateng misem. Hi dai. Jadi selake ni kesalahan leso baya kan dekat ya lagi kan. Selake ajualan tak paju dateng rek narik apeluan selake pese tak oleh leso lapar. Sebini eroma pah ngambek misem. Kenapa kak saya jual kak? Aduh, kejak beleg ke kita andi pese lagi kak. Tahu lek cek sepen sedang arabulan PPK yang berita iya lek pak nyampit je bini tinggal kak biasa seni kak jual masak paju to kak cek beri mere paju kak ki jual ni kampo paju amponten kak tinggal make tak paju kor sabar sampean le kenceran mun kor masalah pese leguk kening sehari sebenting makin oleh kenceran opo lega tak lega dada lagi masuk selake terleki arjeng kak ni kak aing kak ni kak aten kak ane kak kopi na kak mun sampean parlo susu na pakuni beden na kak arah punya genda sampean kak maksud maksud tako kopi na nih kayak beri na susu mun sampean tako kasokan kopi su kan orang macam beda sendok kopi biasa beda sendok kopi susu makanya mun yang bini pelak eronya lentibi bangun gula tak ada kopi susu mereka. Gula pun pengajian bayi beli kopi susu haram tak iya numbi gula. Kopi susu ni keinuman mebingung. Kopi dengan ngajak pinar, susu dengan ngajak tedung. Maks aji ya ada ireng dinanya. Waktu pak kering apa saya kawan? Sadi kering bini saya ni. Tina kelu je kaje beda papor. Pun selaki tengda tengan. Maka tak ratin deng bini keng mun muan jember ka ahli min semun ngocak alos tak ratin akhir saya mulia sambian ka kina bangki ratin bini na koning renjeng raja keng selake acerita si bini nyereta selake ngocak si bini ngocak si bini mamale si bini selake mamale si bini malai selake abenta si bini ngumpentai opo ngocopok ya ratin koning keng mun ngocak masake mikir gula ban sampean tin apa kita abi nereng koning ban ratin cak make koning ban ratin kapan debak gelem kamar lampui pati ana kin raga ki ya eko kanang ki tina sama biasa penting nyelepi ke ate thank you kak nek bisa ikon le kalaben solihah kalaben ate soleh ate solihah saya ada contoh nak Umaysah bin Milhan luar biasa selake datang misem sampean bu ki jadi kan selaki tempo nagil pegel di luar tahu lepe seles solapa si bini ngambek ya deng Roma pada ben orang akacak ke seturking nyapok seturking thank you kan pagentengi orang yang mun akacak ke seturking coba kapi kan mik tokang nyapok hula akacak ke seturking ini kesepakun genteng cuma situng siapa koceng ini termasuk hewan paling aneh kan setelah nak apa saus mun akacak ke seturking ini kebilu pas teti maki Ahmad Dhani teti Ahmad Dono ongku mana kaca keseturking king mun kucing ni kapakun genteng kaca keseturking kan makanya kucing ini termasuk hewan aneh pertama kucing nikah kaca keseturking pakun tak auba nomor dua kucing ni kelebet ilen celen celot lebet ilen celen kete so kona tak kira cekai tanah makanya yang lambek waktu wana ngucak mun beda kucing pak beda tanah ni so kona erokan lah kening kebeciman tak kira bisa kan lapa leduk kila pak kotore becah pak lebet kucing tanah tak kira cekak ke so kona kucing nikah keistimewaan kucing nomor 2 keistimewaan kucing nomor 3 kucing ini kemakin akan cukup tak bau cukup kak colong kucing ongguan manusia ini pun akan cukup cekak bau ni cukup kucing ongguan bukti akhirnya abri kok penting di sampian mun beda bau na cukup beni colong kucing paling keng karena si bebe sabeu mun tak percaya mun beda kucing akan kok penting di sampian teku lek rebah kiyo mun tak keke lo ngayo ongguan deka ente nungguan tak kira buat tak berjanji sampean ayo mau kita berjanji lah unggul lekas mari kan lesu make gula berangkat kulpet tok gelak pagi ayo aja kan kulpet tok kan
pagi gila kak demah pore daerah Karampenang dari Rampenang pak ngale kol dua dek ke daerah Ambender pah ngelincir ke kota gitu karek lancur maklum rengtis kan aci ngereng seborong lebur oleh mie ayam gitu dah bah bodeng bini melegi aduh alejingan sekarang kui bak semua lempo billahi tak tahu sejak ngocak kok pala tahu lemper sekan gelutane naroga aletu kata seletu kaya reng haram gula saya akan mie ayam dem macam gula deh melak padang bengkong dia medem mie ayam tu kok tepak kailong kira pikir gula pun ajak mengu hasil hidup lauk kira pikir eman mubadir kari badat aja jeling ni ke depan kecompok deki kol senapa tak pangkin apa depak kol dua apa depak kol telok jadi tongon-tongan leka mun pah depak karomaan ang ngiding letak melo kambung dah mun pah benari dak iya bila tangan nak sandi alek nah kingin apa gula ka kingin apa compok ngin apa kanto orangnya lagi banget tanongku tak napa haram mungku siap ladung kadungnya mai di Bengkalan gula Bengkalan ini kan terkenal kan Bengkalan ini kan tak biasa kiai bini dua nih saya biasa nih kampak periksaan nih kalangker bagian kiai Bengkalan ini mah berdarah jadi dua kiai Bengkalan tak mun Mekasan kiai bagian kelompok kiai takwa takut kasih tua mun Bengkalan ini kiai tak beni takwa tawakal takut kasih tua keng mabur wakal ya empat ji kula ki malam Senin kaun cengan dek ke Besuki Probolinggo ki akhirnya saya jemput kula ni kiai paha cerita ni ke kiai bade situng kiai araji salekor ni banyak jang paha tanya ke kula sampean tak terus nambah kiai jawab dia aduh mun tek-tek kula terus ken ketek-ketek tak kuat Dore padu pakai sampian kaya aduh mentek-ketek kasih lebaran thank you kak kan ketek-ketek aja laya mutu alaya ya rosap ya apa langki pakai sarung ngalamiri kak yang mana sana laya mutu alaya ya jangan buka betina sarung atlas korla esena meltas kok jangan ni bidding cocok kok Punten gula pesan bi guru gula tina cong bini situng gua maki bini situng kor dibeli pada ben si banyak ego engki maki bini banyak mun tak ikut aku tak obi bang sabeng oh bakin tara kebesen benar itu yang kuyen ja bakin lupa Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad lagu Maisok binta Milhan merupakan contoh seorang perempuan yang luar biasa. Sayyidina Umar juga sagak dinto tore tu aki mantan sekedua antara Ustadz Ferdi sareng Ustadzania tu aki selake mantir lake ongkuan rajulun mudakkarun lake secek lake senyander kadabun Allah ardijalu qawwamuna 'alan nisa tu aki Mas Ferdi beni karo teti orang lake tapi mantir teti lake amin ko teh Allah cengeng ini cek ada iyan na sambian deh yang jak sampai muniku pengajian mereka tak nyambi tak aku lilek kata maklek itu moja ode pahang kok saya takut ngaji dina pah Allahumma salli ala Muhammad saya bini tore tu aki mbak Nia mantar teti orang bini saya bini ongguan cek pon santre imra'atun mu'annatatun bini saya cek bini ing saya nyandar kadabun Allah fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah tu aki mbak Nia mantar tak karo teti orang bini tapi mantar teti bini amin Allahumma bentar tu aki saya kedua ni kata karo bagus ketika ki anyar sampai laju pakun bagus nggih mun ki anyar tak usah tu aki kak cak maki kentok abu nangka babon ki anyar tangki cak dengan beda ocang kalau cinta sudah melekat tai kucing rasa amik tokang kalau teman rasa lo iki dah bangki apa mun mantan anyar maki lagi hadrana lain kau mantan anyar sarung anyar
pokol peto mate temar hilang bagi pengajian ada mantan kau mantan laju sampera laju make abde pakun tak pa dikata apa ngocon lagu kia mantan anyar cok tanya aki seneng ben pungai kapiaki leku ki laku cekegi pagi obu baca ilmi ngami ya pakai saya laju pada di lagu lagi ya kan mun mantan laju cek pada aki seneng ben bunga pon jarang mangki leku ki laku cek di budi selake ngamuk tak nemu kopi ya lain jaringan anyar ben laju sajan tua sajan lain mula umur segang polo roh ya deh make ket seleket taki meda setrum mati kok tangki kak mula umur segang polo ada deh make bahasa malo bisa deh sebini nyampit garja lenggar dan lah deplok sambi eko tulang lain burapa eko ya rapa deh eko nyampit boleh sebini kengak orang je mun lah tua kerso kerso dah mah ya ker je tak masuk kok ya mah aduh yang kowe kok kata pak kelompok kerso dina dah enggak dah mungkin anyar tadi itu akid lagi terus Allah sekedua ni kebeni karo ki anyar aduh mon ki anyar papi iya mami aduh mami biar tidak ketahuan orang mami saya balik saya panggil Mima ya iya papi saya panggil Pipa kancana selang dia nyaman oleh setahun au be a iya oleh 2 tahun au be abang jual pentol andi anak situng mangkacong andi anak lema atau kar elang ngembang kare kacong kakek congi bepeler dok lambak copo pala papi mami lah je ambu sampai tua papi mami benih keng tak oleh ngolok papi mami cuman mun debu ke Malik Sanusi kau tubak sesuai ruwa papi je turun di Avanza ya keluar dari Fortuner saya teng atas dasi bilu becek bi mami papi juga ente pul temur dia maka kepi apa mi yak ngaur celat dong ikan jangan papi ngaur celat dong nemu dia Allahumma sholli ala Muhammad antar mantan si kedua bi Allah pasaya amin dari dunia kan terus ke akhirat amin Allahumma makanya mantan ni kapahnya may mantan napa artinya mantan gak dinto dari bahasa Arab mantan nih orang setuju acicir dua berdekan to gelak dewa penai budi ai fanduruhuma coba tengok si kedua lebur tak lebur kamantan ni keseneng kap yang kira pangki saking dari lebur kamantan ni kahule mun sing pengajian mantan ni kampo tersinggung arab apa mantan ni sekejap ni kai futu le makale asalen ke dalam tokang futu na masuk futu keluar tokang futu na norok keluar futu kule bede langker sejam setengah haram ke situ ngada mutu sekali ya bakala mantan ya lakar seni ke kule ke bele mantan pokok mun tak tega cercer ambu se salin aja ya lakar la mantan ka iki na bangki mangkana mantane orang setuju acicir dua pernah ibu di aifan duruhuma coba tengok le kemit kalaban pengajian selake ngocak ke si bini entar tasek dia jelek mancing cuko terus kak oleh kelemat etat taah apa je kak mulek ni ala karni serkang ko idem kamar deki pada saya benta ay kak ay alasan misan ngocol pantun kapi begela mak takut si di Bengkalan yang ku tak andi pantun deki
Sebini opuh ngocol jok dengan penter sebini. Oh entar konang kak libat geger. Terus le hari Selasa ki di bari. Artinya jelek nang tenang kak ajak gerak. Mun ilmu kamari bagi ampian kapi lebih abi eko. Terbos sapung jak terbos ibun lauk ja. Aja suruh mulai kade kak jekaknya. Ada bahaya mun sampai ngaji sampai mari aja. Lah mulai kade lah. Tek berkata beda. Lah mulai kade lah. Mari ngakan kade bah mulai. Wah langsung terbos ya kok. Apa aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon. Terus kaki. Ijak ada benar kaki. Bo, kila tiga ijak kaje budak remah mangkan iki. Bong tempo nak beda sing unceng kaki. Ya mungkin ngi Roma leso. Allahumma sholli ala Muhammad. Tati wa ashiruhunna bil ma'ruf wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kapolong raji-rajina sampian bil ma'ruf kana bensai le al ma'ruf nikah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Sareng ahli tafsir gak dintopah maknai ma maknal ma'ruf. Al-ma'ruf ala salasati aksamin. Ma'ruf ni kepada telok bagi enah. Sepertama al-ma'ruf bil mu'asyarah. Ma'ruf sae bagus bil mu'asyarah cara ngapolong. Senomor dua al-ma'ruf bit tarbiyah. Ma'ruf cara nama deui bagus cara nama senga bagus cara nama tepat. Kan lagi bini kudu saling matepat tangki kak. Mun selake lopot kan si bini kudu matepa. Hahaha ada ramo pentong benar aku. Jami pacik dah yen dina dia. Bangun cak ada ramo bangkok kapi sesalah dia. Maksud haji ya wahdai. Senomor telok al-ma'ruf bil infaq. Kutu bagus dalam apareng nafakoh. Mun telok ni kai kelakoh. Al ma'ruf bil mu'asyarah eka polong resa arina bagus. Masalah keng keluarga beda tokar kapi kak kapi ada lagi bini tak tokar. Kayak ngai Mas Ferdi sareng Mbak Nia sampean kutu siap kulekku ni kemangki kata sayan dari rajina. Saya bini kutu siap mangki kata cocokan dari selake. Tak kira cocok kapi tak kira bagus kapi manusia tangki kak. Keng mun siap dari mangken ketika kulekku mangki kata sayan ketika mangki kata cocokan lo pati teng rejet mulai siap kak pada bi orang ajalan peteng itanian ingat tengah na beda lobeng peteng ajalan gula ben sampian pantepak ka lobeng mun lakar pergi mulai mangkat siap tengah aja beda lobeng deki maka pantepak ka lobeng tak teng rejet kak haji ya bahda iya dak pah ngucap ya lamu kaki labi datu buka pola mulia boy bangan contoh derem mari masalah kapir dah. Ini yang saya bicarakan jalan yang berlobang, bukan lobang yang berjalan. Maksudnya orang seni kakak, pon jalan ni kada tanian, pon tanian beda lobang. Sampai dari makat bun bara, tengah hari lekuk tan beda lobang. Jadi sampai dari makat ni kada siap, pan soko tak berangkat tempat ka lobang tak ngecit, karena mulai berangkat dah siap. Saya ngecit ni kamu tak tahu cak beda lobang, kari berkat di bun bara, pan tempat ka lobang labu salah labu ngecit. Sana keringat keluarga mun sadar siap dari ada kulaku pasti beda kata cocokan dari tang bini cang si bini kulaku beda kata cocokan dari tang laki ketika kata bangki kata cocokan beda kata sayan abek ni kata pati tang rejet arafah dari ada lah siap ada orang sampurna kula sering ngabala iman keaman mun bedereng laki nyari bini saya bini tak salah sekali cak bini orang abini pun kana merongki boy ongguan mun bedereng bini nyari laki terus laki se cocok ketok tak tuh man salah cak laki manusia laki absa aboy kan karontar numpak sing ngal majo absa ab tahu kah kok berala mulia boy lah
Iya sampean bori, borinya ku tak telur jam ke rumah. Apa? Ada mau? Korang. Korang. Cek pada bentang bini kaki buk. Kapan para turun na korang? Pengajian maksudnya kak? Allahumma sholli ala Muhammad. Biasa salah ni kebiasa kak, tokar ni kebiasa. Napa boleh karo kelompok gula ben sampian. Kaya ngak imantan, napa boleh karo gula ben sampian tak tokar kiai ben nyaya tokar kak. Keng karo nyai ben kiai ni kemun tokar iluar pamari ke lim Roma. Gula ben sampian mun tokar di lim Roma apa hajar reng keluar. Pada tokar ni kepenting buk lim keluarga buk. Napa? Tokar ni kafaidah untuk nyari perkara saya laju. Mantan ni kamu laju sengkah tobuk cermet pegel kan sini kata kira. Pah atau okar leban mari atau okar juga tak apa. Niser boleh. Esto boleh. Thank you buk. Setrum masan tak boleh. Harapan mari atau okar cobatnya kita kasih laju dah. Kawan mari atau okar tak ngaret boleh. Thank you kak. Malah saya apa ah? Teke pada ben mantan anyar tak tahu saya apa ke si bini. Andi anak lemak padahal keng atokar mari atokar siapa aku tahu ngocak apa kok tidak ada jadi kok kerja padahal teti mantananya boleh padahal anak lemak keng bulan atokar siapa tak tahu akhirnya kaderin teronya apa atro nemu marga selake tiap nyari center keng kaderin aku pos nyari center sambil center lagi demes center ini nak dulu nak nemu kaki si bini nyambit saya takut jadi bikin nama tanah ya kok. Artinya apa? Tokar ni ke ilmu keluarga ni kepenting. Yang maki tokar ni kepenting. Cak tokar itu kalak rang boy. Tapi tengkana tokar ni kata ni kebaik ukuran kat dalam keluarga kak. Engki, kulit sering mangkiring lagi bini ni. Kau ponar ya tokar. Aning pun tahun rembi. Tahu sempat jam apa? Ibu dia tak tahu mana tokar, mau temu nak apa sah. Jadi ni kata ni kebaik ukuran. Sepenting mantan siap. Ajunan telok al-ma'ruf bil mu'asarah kapolong rajin kalaban saya al-ma'ruf bit tarbiyah pasai ketika adidik pasai ketika membecek sedumar telok al-ma'ruf bil infak saya pada ngaki kutu halal insyaallah mantan saya kedua kak dinto titi mantan saya titi mantan saya bagus semoga kaula ajunan juga sekak dinto badana amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya murjaki Allah sekak dinto kiran sudah saya pada pak yang nguncang tibi kak kol belu mun cemat tejak ki baga pengajian kak benten guna mah kita acaman beda di gule kanten ya Allahumma sholli ala sapa ora sampai agak thank you kak ijak ni ke acara mantan kak mun mantan ni kan kudu pada bunga kak nah pokon pas iki pokon pah tutup kak dari pah tutup aslinya coba polok teman nutupan tukang buka ngedok pun macam pentong sekali maksud tak marek jadi ngaki gelu kak kula mun compok mun pengajian tak tuman nutup doa tukang mukang ben Fatihah deh ku tepak kari ngapa dina dia ada suruh mulai bergelak juga tak mulai dah pare bah tutup saboraki kak ki agak fuk saboraki buki takut beda bahasa gula bergelak saya yang kup menyinggung sampean saboraki buki nakar sengaja singgung bi gula sampean tak mantoman iki Boraki kak ki beda kerja saya tak percuka buk sepora buki menterbi Allah tapangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat ben kenging itu ipon Allah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.